normal kenyam we kayen dial kajan guasem barudan nyokam pel kordan pin bana roch ke report mishano guaseme report mo bana jeling ka Queen content chayen rewi kejuba take mishalat netin content la jelok rewi kejuba guaseme take ne dangwan de chayen ti chalado chakamuch kerun dangwelungwan ram kel run dangwelungwan ram de run dangwelungwan rege ci to ka shirkat ka juba gwami mo chalado te ga nyam cha kapin ka nyam moni kwirun ka banje kula linkel skos case mi chore lat ka gwase dan kwa jela pay nyok makap ka genial gwada chane ti cha ka kula sentence ke cha mo ka kerun bana mandan le rodo bana jaling an wale shanka jandang raw wi de barrow ka payro ron kin dang raw wi jandang raw de bakel bana will information net en kon lat ko bana kaling especially in case len kon me case mi din mi chalat ka gwase dan ke queen wenten content twash ke gwar ka bom ke kukan ke intimidate ke do mi choro lut janam bana lingone nguma de wona ko baran baje yen karun dangwel ngwan case mi din mi tedi choro lado ade gujano very important canadian when Canadian content la diet gan Canadian content la gartene ko brana ngajeno what will happen to you gwaza dan en chi riek chi jalat kare ga mo mi reng mi jek nguma gwatan dien dare jinang tuno banja link ga report mani ko is very important go jano dien nywane de ko ken ke reporten shanon gwasame mobile high court ki gwadana la lokatin rewi ke juba she can ngwana dangwan for young men she can ka yen karun dangwel ngwan a maximum 14 years tibekate rate yen ka je run dangwel ngwan gade tiene ken ngwana dangwan ti sha ram kel mo ke run dangwel ngwan te be ni rate yen shala do ne ken chicken nyam tot metakarun dangwal bakel chicken try ka bom ka shirkat neighborhood shirkat e juba jan gwada dan to kre ka mo to katin ka report dan e chano ka shankan wan ka jo ka Thursday ko la shanka jan dang ro yida bakel ka pairo ron kin dang ro jan dang ro bakel chade dial chaka tu ka jan quick case kana ma ke kwi lokamone anu kan gatin content chare chajalat ka chinyal chikana toach ano no yagu jeno kan ba ka yen karun ti shop kadi an gwasa mo mi chik nyure kala no kan editi ba ka yen karun dangwal ngwan tuetere ti jen reg mi chit kana me ne chana jenen ka social media ka shang chirmi ron kin dangro jan dangro de ko la pai bakel la pai bakel ron kin dangro jan dangro de jen gwasa dane tore ga motin chinetin content gwal wakter watch ka high court no ramkel chale judge Peter Maze Chol shela do ne kan ngana dangwan chaga jigo no kan tidit raman yam chale mayen ajis ramaro de chale kurliang ayuen ram jodian chale koldeng nyon kan nait ko ken kan editi kan dangwan mayen ajit kurliang ayuen ka koldeng nyon kana turn up the country can kalat wa kan chika article jen ngwani de badek tien re article ti kudang rawi de jen ngwani barrow ka South Sudan Penal Code Act 2008 chikene yar article mo raje ko michiran dadien che kap ko bom ke je toy ke nyal ke ka dol ke kene lar ke ngorun ga kwike tala do de jiyen en do badana cha jikare lokamo cha neiti ti ngwan dangwa ti cha ga jik dormidit en bier di de mo shega jako baram kel baje yen karun dangwel ngwan chala do ne la tuk dien ke karun dangwel ngwana to wachi kana tok ne ka jen pai bakel ron kin dangro wi jen dangro de la chanya dangro de ka pai bakel ron kin dangro jen dangro de no mulunu antama chikana tok already ci judge Maze che declare to no jeni chikana tok already run dangwel ngwan biken kanire ti jen
chikala do ne kanede ti bi kan ok European no 25 cows each in reparation to the victim through a civil process jala do ramkel ka kanetan konte la ngane ramkel bok jandang ro di be European ka kan ngana dang ramkel ka wada ok tu ku dang ro jandang di baga European baga kamshe man nyal jan jodan chala de no ke men chalat ke ki ke mishit kana mo ko ngane wa chikan dori kana duir ke chikan nyali kana kaping ka bom ramkel ka wada ke shia mane nenda tone bika okti jandang ro wiri dej bika na Europe ramkel karwada no ware din kane de kona cha yente ne dang ro to kirun ken te chiro den involve bakare ga danan twai kenyal ke jaka bom kane to chala do ken ka minor so ko kuje mone wa charun ken cha yot pin ramkel bete karun dang de re ti jen no ka jodana chala ramkel bete runang dire tijen ka kor mi chirun gudang die chiga thok no bi barar bine dol dit ne kenten kone ala do cha yen ko rundang wel ngwan bu kan ngut ko ko kana continue re tijen sha ka bulun ko chiga der mi jek kana lat no so cham chide me cha jala no waram kel ko wa cha je pel ka kana yen ko jana was still sufficient evidence tel tinyu da no jana cha der cha jala dio je ke video da ne sha share nyame dane cha kapin jan cha video ma cha je go shane den content en wan mo ka kan wuje ka video cha go gar me watele evident nyode cha mo cha je pel ka jo cha lat gwa se me wa outside court room kana bere lok gwan nyama danen men cha kapin cha le abrem den che la do ne chilo de te de lunko cha ngo cha galas goste che ngoten konan cha lat ka cha yendol jeni chilo de te ke so munyo no cha nyal cha je biyar ka joran kana lat jeni chi nyaada ko rada men ne diala ko ken konden dong cha nye ken cha ga yar mi te ga do mo de ka kep ko ngot ke je jo mo che je la de no but take problem che nyago mun la de je gudeme genetic a major problem which to okaje a general thongomi ka jodana chalat a genesha gade charge yat gang members rar thongomi jene na me michora lad a jene kwa gada kwa jala gang jene gade charge yat gang members ko ngai kona nyaade ne ke nyam chala de part of this group bane ka tairan chalat ke je then shela do teme ko cha gade cha je yat jeni cha oda gang ka majilo che ngani cha do hanma no so che na ko jugo no ne gor jen ode ya gang reason danan de gang je han wudame wajen ko che dol dang wan che ga yan ke abram kel betene garun dang wel ngware ti jen wa che mana ken bo log loy dine kene de konde la gang member sin content wana moten charik cha jalat ka nyade wa gor kana de kan wude kana na ka jen mo wa gade waje yet ka je ke report dana chalat men na me der kulo we ko ne ne ken yam nyaade che palwi char wude mene of course ngai ko na gwalo cha yala no nyaale cha dor cha jalat cha gwi ni video dana chalat ko video chikan ska social media cha ne ideal gwada kan ka nyamoten so ilo ne no ngwana yu je ka long ka cha ne ro ya yu ka gwada dan chuten ko cha ngi te ka video cha lan je ne o cha we no te ka video ajen the reason dana yan ka kurun dang wel ngwana chang ne men nong nyaale men dana lat ke ko je wa chi kan part 1 part 2 ba chikan galat ka jen video ntun konen chalat so ngoda ba cha dol cha ko yen ban nyama cha pel so na me milla rode ka ta dan en chalat ke je chala do wude me jana goro de jen bak but chana nyogo jugo no ne dere gwano ne de ne tin kon tilla gwana gan ke mana gande ga lala ro nya kun kan gat kun kabike ko nyal mu we ka this gang members abo appear tin ka be yang mu chen bo tuok ka jana run bal bu ni ne ti kala dor gor jano paran bo baje kabo ka bom ko ngot chikan bilet kwikel ngot bu let ka dial nyal che dor che la da mu jonya ka mo gwante ni parenting jane ngume kana gat kana jagang ka de tegen dia la kala but within re week so dan mo kana le focus tin che focus no ka cha dor cha jala cha video cha jo shoot cha del ya ka so that's the reason why cha do cha ka sentence to 14 years biga tere ti jen ke so ne me ajari podana gore de nya kon ke la na ganga gat kun gwar mena dol ko ka chi gang member se ka chi join do not allow them
gor kono de gade ka gang kana me gore better parenting kana de kono la dir gano gar be gang ko chame jekse de bulat so ne ban jegari poradian ya teke mal bye bye